Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong. Kat ba kajing perkheng niya karong kami kikali na kaway ka district siya kaway pan. Kadang jor ba penban hak arp kandai trek mataw banaya yong arajar arpo. Kipulet jong kamairang civil subdivision. Kali obat ya kaway kikali kebadan yu number AS01D S Pralai Ariway. Kabalasyong da arngot ki barjala bat kabamdan ru ya curfew pass. Hakajing tokit ikini ki arngot ki barjala. Layato bakilami na bernihan bat ya lengba ka surok nang po. Bat 1 poi sesnong mairang lengba ka surok ba Shillong Guwahati da kajing temu bandet sya kasnong Dongki Ingding kabaran ha West Castles District. Hadin kene ki pulet kilapha yaki balet phai biang sya kaju ka jaka kabakiwan kata na Guwahati.